Toi o whalofa tu fo I telefon mai Sāmoan o tātua tunu ile nei fo iasu lo na whao poponga. Ai alo meia inisio meolo o te tupu ilo tātua tunu ile nei whai unga le mai iasu. Wai lau whanua lea tunu le tamaita I Vietnam o lo ia tau awei na le pale o le tau salo le kelope. Whata se ma le whaatonu le laulau a wawa lea fo I tau vanga le laulangi mai a Amerika. E beo na au mai e le company telefoni o le langlang au tu le Vodafone Sāmoa. I le wha moe ina ia mawa lunga ai le isi tūlanga e si I tia I tau vanga a tama ita I Sāmoa e sā ili ai so lātu sui o le alona tolu I ai sui tama ita I mai Sāmoa e lunga o lea whola o tau vanga whaavau māloa le laulangi. Na maua lea vanoa le tama ita I tau sala ia nuwan e nā te wha ulai nai pine o nisi o alo lea tunu o na mau pine I ta alonga si o mea mamawhai lea soa na nafi. Mai o ia foi lea o le a whaapaleina le tamaita o le a manu malo le tauwanga nei I le whaai ungo le vai yaso. I se pepo whaamtalanga ma le company telefoni a le Vodafone Sāmoa o le aungo le nei wha moe ina I mawhai na wheso o tai Sāmoa mātunu o te tele o le laulangi I tu ai ngā tauwanga whaavau malo whaapenei. Le fo ina lawi loa ma tau ta ua I Sāmoa I le uruai tamaita I tau sala mai lo tātua tunu ia he lani per kurupu. Lea na ia maua le tūlanga lua. So o iai ma le tamaita ia Nicolene June a koe, e ui e le I whaamanu ia ina fo ila na tau mawhainga. Ai o lo I te tonu lava Sāmoa I le se furu pito I lunga. E manatu le pulenga le Vodafone Sāmoa, o se fola mua tau sala alo tātua tinu, e whaalawi loa ea na tū maanga I whanua, maanga tau siri wha Sāmoa moni, e au fia I le wha kerisiano, o le alofa, tali malo mau winga whātamali I. Mo whaalawi loa e le sui o le komiti o tāpenanga o le sesi ngā fu o le nei tausanga, le sunga ia ai I whana ea natu tau le ano. E le itali mai Amerika Sāmoa I wala au lia sā tui nātu iai, mo niso a fio angai Amerika Sāmoa wa tui nātu iai le hawanoa, e whaafia ai molo tātou tuto tasi. Ia o le na awe le tātou wha tu si wala ulia I tui lai tūranga whawhiwhianga. Ia o lere I maua mai se tari I mau tū. Ia pe mwhaiona o mai au whawhiwhianga tu tuila. Ai o nisi o whawhiwhianga o lautongia le komiti mō Sāmoa lava la tauia mai le motu tele sa la whaifa pena foi upolu. E whasiwa whapesi. Ia o le whawhiwhianga o le tununowinga. E valu ia au whawhiwhianga. E whala mai sa vai. Ia whafo I tūmua nei. Ia e lua pese sa vai lua la tau siva, lua pese au polu, lua la tau siva. O whawhiwhianga I sa vai o le siva, ia o lo malautongi ai palau li tolu, ia lewa tāpena ina e le whioanga I vailoa, vailoa I palau li, ia e whioanga le whionga I whaipule, ia I oropo, ia o I la tau leo saunia le siva, ia whapeana whaasale le anga lima. Ia lea whaasale le anga lima la, tā pena le tūmāroa atoa, ia lano māsanga ma pōpua, ia o I la tau ia o tā pena le, ia le siva lea maururu, o le pese I savai, ia tā pena ina e vaisi ngano lua, ia ina I papa I sātaua, ia ma le tūmāroa le whionga le taitai o le tātou māroa le whionga le pānamia, anga I whamaunga tolu, ia I tau runga I pese o tūto tasi, o ainga I le tai, ia pese I nei poru, ia mawhane ale li tasi. A inga li tai, ia mawhane ale li tasi, a siva, ia o le vaimaunga tasi, ia ma le sānganga tolu. E ono aso wa whaatulanga ina le Pōle Kalame a le komiti, wa vai I ei mea taitasi o le Pōle Kalame, o le whaamana tuina o le ono se fuma le whātau sanga o lo tātou tuto tasi, I le nei fwoi tau sanga. E le to e tau fisiri ngie le lololangi ma tunu o le Pasifika whapena fo I lo tātua tunu I Sāmoa, le tasu se hawhianga o le lololangi mai le I titi fo I ia hawhianga I atunu uma ai maise lawe atunu la iti o le Pasifika. O se tasu ia hawhianga e pe o na iai le si I pe alo tau o le suau, le fo I pe o na whamawina I le masina le nei mo Sāmoa, o whatulanga mai le si tanga o le tau o le lito o le pensini, I le ono se fun ma le ono tesi ma le toru sene mai le masina ua mawae, sa lua tā la valu se fun 5 sene le lita, au le ua toru tā la 5 se fun ma le tasi sene le lita. O le kiso ua si itia I le tā la fast food tasi tesi ma le toru sene I le lita,
mai le tolu tā la iwa sene sa iei i le masina ua mawae, i le whātā la 5 sene le lita, i le masina le nei o me. Ma ua whaamanatu mai pe lawe se pepo whaamtalanga, e le mtanga ruenga o le tupe, toi o le masina fau le atua i le tolu masina, pe foi ona whaeloa mai le taitai o lo tātua tenuu, ma le fionga i le minista o tupe le sui pāre mia foi i whaatanunanga ma lau tu Tala, o lo lava ai le tātua sa palai i le te mile nei, o lo iei le wha moe moe e iei le isi wa asua o e taunu mai tu tono le masina le nei, ai o le anga ia tu le lumanai e leo mauti no le tūlanga o le ao o iai, mai e wha pena fo i le haafianga isi atunu o le langi. Ua toe tolu po le wha amasinonga le tōlau laui no le wha asalanga, o i lātou e tō tolu e au fiei le sunga Samuelu Sua si vai kepi Malise Marie Schmidt, lena whaatūlanga le whaamsinonga e lawi na le vaiaso nei le unga, o na ua tālo sanga le tamaita e a Lise Marie Schmidt, e se whaai unga e whaasa o loto e au noma ni whaasa langa. Ma ua ilo nei le whaamsinonga ia tālo sanga, au i lātou nei na whaamao ni le whaamsinonga whaasa langa, e se mai le tō tolu e tō ono iai lātou le ua sol fua uma ia mōrianga e whaasanga ia i lātou, e au fiei le taitai o lea tunuu, fe pule ai whai matasua, ma le sunga ia li o whatau malama, le ua toe vala o wina le mtanga ruenga o leo e toe ngalue, e se tasi o vaenga tā ua. Ma o ia mōrianga uma sa mōri ai i lātou, e fe sota i uma, i le maliwa i o se aloa o ngā li universiteo o Sāmoa, i le tausanga e lua hawhelua se fulumal tasi. O tala fauia, whamnuia tele le tua le whaai ungo le neiva yaso si o tātua tano o, whaasoi fuia.